naman ka na ito tinanan ni pa sa Paulit. Wala pa na de. Wala rin ka sa bata. Tiro lang ko sila. Saan ako dito? Ako rin. Itu selamat siang guys. Usam ko niya sira. Ay, maano sa motor, sa motor. Marasaw doktor naman. Baru juga kan mo. Alam po siya mga sa sesan. Hindi siya mo, natakiro. Salama. Kita di Weh, salama mati. komponen total lang ini. Hari ini kegiatan mapokon guys. Masakit. Bagian per pokonan hari ini. Tak itu kok. Kita spillin dulu yang lagi mapokon guys. Halo Tanta. Tidak lah, minum kopi tadi bos. Sebentar. Kurang tenaga ini guys ya. Kurang pokon lagi guys. Mana yang lain ibu? Oh di Taneti yang lain lah. Ini mau bagi orang. Bagi-bagi tenaga pemirsa. Iya, bagi tenaga. Yang ini mau. Halo. Kurang tenaga guys karena terbagi tahu. Ada yang kita nete. Rampung putih. Barang-barang guys. Spill sebelah sana dulu. Wah, deh. Mangka mereka Tanta. Tak pada mangka. Piporin na mangka. Mana piporin na mangka? Kemarin aku mangka ke kumande bangkumu. Yana tatak mande. Balik ko mengkarang to. Bagian anu belten dete bagian pipori teh guys. Mangaraga pipori. Mapokon. Tak buat baran tayo kuat soldon na. Oh. Yan anu makan pa pakum dalo tele. Makan pa dalo teh pemirsa. Iyo. Ibar marok ba kile tayo di jam. Pangabu naman kakali eh. Kurang teto guys. Kurang banyak. Apa yang pokok apa ya? Apa kalian bikin ini? Maningo. Membuat mobil-mobil. Tayo mobil-mobil muka. Main tabung-tabung ria.
Kita spill ke dapur dulu guys. Martabak Indo guys ya. Kosong. Bambu saja kan? Kamu dikasih apa namanya? Apa kau tanta? Apa kau? Rumah konten kami. Oh. Makan pa mo tu tanta daya naku tam sa ituwa bolo milik pokon na. Oh, di kusar ka pala dalo man di ano. Harung lu pa ko nindo guys ba. Sigang kemudian sama ada udah mau bawang putih. Mati tuna. Ada kabeski. Ini kok. Ini selang. Aduh, piye bawa Pak? Dari tadi saya bilang. Mana dong? Apa dong? Mau dikasih nasi mana? Iya, baru tadi kelihatan. Nah, begitu abang. Aduh. Hei. Hai semuanya. Halo. Datang aja. Ada keterlambatan sedikit pemirsa. Foto figus yang mati saya cari be. Ini orang cantik tidak perlu pakai kacamata. Itu lagi. Iya. Hai. Langsung. Ini masak apa? Ini masak soko. Mau bikin pokon. PO pokon. Pokon. Ini namanya away. Betul nih. Kita balik mikir halaman guys. Anu kata jaring kurang. Selamat pagi Tante. Bagaimana info hari ini? Oh baik. Oke baik, mantap. Aduh. Nah, PT live system ya bang tahu. Kosong guys. Halo guys. Terbagi-bagi tenaga.
Solid nih. Ringan guys, ada syarat ya. Kosong. Lale na ako la anu guys, tante dia laku Oh tanta. Apra mi pagaw tanta. Tabara ka tu anu ti tanta. Tanta ko na tambe la master. Nabawa ko lami ka anu. Apa tuh story ya sebenarnya deh? Apa tuh store? Oh, udah kita teh, kita tasnya mau depan lebih bengki depan tahun baru. Bulunangko saja. Lekan dari bulunangko. Jadi kok kira dipakai main? Boleh dia sih. Udah marah kumi itu na tato mapokon lau. Umbarakan ako TV ibu na. Oh. Den mo. Itilan to lantang mapokon duka piro. Budak marah kumturan dia tuh lah. Sabar. Sabar, injo sabar. Woi, Sabar sayang. Sayang. Ini dika. antam nama. Dika, wendek tamare bale bale. Hindi ako to. Ito. Dia tuh ada balik berarti. Wah. Terlalu anu tuh guys, terlalu sekali maru nanti. Ano meron to? Tama lang ang tanin to dako. Den pido. Matomba. Bro. Besing ba mo ako tuh anu le tanta. Dude patambaru le. Mau kasih anak kita tahu. Iyo. Yo. Sing raka. Hindi kita tanta ako si Bag tete mayo. Masa ano ko si Ba narikan dete. Ko na pwede mo to ring dito. Na taba kesalahanku. Iya. Iyo. Ko na gosip na na jo ko sa dito. Yan gosip ko kita ito ko sa dito. Kalau ada ko bukan digosip. Mama. Lin Eva Patabang, halo bunda-bunda papararukan. Iyo. Lagi Lin Eva Patabang. Lin Eva Patabang. Iya. Oh iya, tapi tante tama kung tante iyo. Kuatir lambat banget tante lah. Napiagin ko mo lamang ka naman saya. Tiba-tiba kung tanta dami kami sa ba. Na berapa terus bawa-bawa temai. Banyak kumpulan ibu-ibu. Mamre apa kon? Dikukus dia perasaan telur. Iya.
Tato makalik-kalik tanta. Bahaya to. Naruwa kiham to. Iyo. Pataru mera cerita paan pele. Menani kumi malon de kumi abrak sana. Emo. Bimamin jolalo na pimpin ni. Iyo. Ano ko tinigosip ba na pale? Nagpamigosip na na joke sa sadi ngayon. Baru ka tu mama adumay. Siya mo dito. Oh. Tayo yung mama tayo. Ay, may kayo sa balang niya. Mama aku coba nutu. Mbar kayak mama. Iya. Oh, misalnya mereka digosip kotonan anak ko. Hindi yan may tantan mo para na kumbaran mama. Yo, baru mama aku tuh. Siapa ka? Mama dua. Den pa oh, den pelialok promosikan teh. Den om pulang kampung jomblo. Den ko mereka. Den ko mereka. Den raka tu matuan den tu anu pa. Pasti kenalan nih. Pasibayan Linday. Pasibayan Lindo ka na. Masaran lay pasibayan. Marami nararik kita. Ini Syara. Anu, pendaftar ke Bumi di Sura. Mana-mana lah. Dolokan na kay benar tuh di Dakar nanti. Tallu. Yo, apa tuh? Yo. Yan nakali piring lapay ko. May miti foto. Patiran ni mo ko gidanon patiran dan lindo. Oh, ya. Sempat deh berminat pemirsa. Bisa sampai di Oh, dia salah bagian pemirsa dari nenek. Yo. Ini narito teman tua apa? Iyo. Ondo waa kurang kurang volume. Ajaran dulu guys ya. Takut kita sambung ke tasya kegiatan Cidor itu aja. Dan sangannya ke do. Mana gua bosku? Aman syar keberapatan bosku? Ya, bosku dulu teh pemirsa. Ya. Darah kegiatan teh.
Kita jalan dulu guys.